Madumishi yao. Ole mo mona mo ke meta nthelele mo dipadi. Ke cancela ka madulo. Ke HOD ya law enforcement. Tamelao. Re be suta mo. Madumishi yao me cancela. La monna video. Ai ka bala ka ntibisha anya no re ga botsa botsele ka bale ri amfao. Monna go mora bereka ke. La bereka. Ke a bona thogo ya khuba. Ya khuba. Wa bereka re nya go rana go re ne ba eta mo wa go tse o re sa wana se Wa bona. Wa bona mo ba ithuse tantse. Oh, ke be ke sa tsela go se mo go ntwana ja bothuso. Mo go ntwana ja bothuso. Okay, bele ke ya bona tabe. Ya bona bele go efoga. Malwetsi le dilo tse ya mo ka ne sentjalo. Bara ka se go ke hygiene, ke gore hygiene di. Okay, hygiene re ya gore ba bele hygiene e gutse ba re ke good hygiene. Okay. Oh. Ba tsebe taba di se ba nyane. Ba tsebe ba tsebe se ba nyane gore ba tsantse gore ba ithomelele mo o sekolo. Le nge di thabela taba di bana. Ba tsebe gore awa di ya lebe wa meta e re ke bone ngwamrei ke gona go boela morei go bolela ke nya go letela ka gare fa tlo gore fa ke mo le gore batho ba ithushi jantsa kere go sa ni logo le sekolo tobe maleji felo fa ba le one ka re shiba ka re o rwele o go tlapa o tongi be pane ya mashimong ke nya o bya molomo e rwele go go tlapa ga ba ke re ba le ya hygiene a re nya go re na se dire tsene o ba ke protection mask ka go ka se go ke precaution go more ke a ithuta le go precaution more no ke a go le bangwe mre le bole ke nna sabi pate ke tla wena pate o mosholi ja tla le computer ke a go bona pate le go no re emele ja dutse fase o ka iphala a wa tla ke go tama le nna ke no re kana mo gore phethile le go le ba pele ke go re le phethile ga o ra ga botse le phethang so phala mo ke gore ka se go ba no re good environment promotes good health. Good environment is conducive to a learning. Yes. Vale, gore mo ga go le sekolo bana ba tlo go no ithusha ga botse gomme ba se tsena ke malwetse. Na pile ge ngwana ka tshwenye ke malwetse o tlo go no ba seemong se se botse sa gore a go no ithuta gomme ka motsora tla ra ba le ba eta pele ba ba kaone. Na pile se tshaba sa ya maemo a go jing. No ke thabela taba jo phate. Pele mpele mo la le tshodi mphate. Se ke selo sa go thiba jinko gore le rena ge re shoma moki re skera tshwenya ke malwetsana a hwediwa mo dintwaneng tsa boithuso go no re le rena re bontšhe bogolo re laetse gore ka motho a shoma mafelong a mohuta o santse a rwale eng pele ke tla lenaneo le ke re tliša ke boma lenaneo le tliša ke faculty of best advisory department ya health. Okay. Ke ya bona nke fa o bona maina mo skiping sao. O ke sona skipper sa faculty of best advisory. United in excellence. Gore ke batho ba they are united in excellence to bring excellence. Grado go mongwe wa rena ra dore in the spirit of oneness. Aga ile phate mo phate ke lena. Ile phate are in the spirit of oneness. In the spirit of togetherness, indeed we shall conquer. Asa kwa motho a ithometse a go re tlhabiro a bolele a re mosara marapo ba re ke mosara marapo masu a motlapa le go betse ka o tšea tlhabiro re go re swaretse pele re boela morago I know phatle ke tlhabiro a go leboge thank you phatle phogole shule o swara dinko a ke tsoro se re ke matshwana go ba ke wa re a re go gamela ka masu ka mo masu ile a o ke tla ke tsale masu tame mama dumeshi ya o ye awa ritalo bala khoro kana mo gore tamile awa no ja le boga ke lena le jimfa mona masu ke no tseba ka bodipana awa rena re tlile ka makata na mane bele ke ga ba tsheba bole gore tle re thushe mo dikolong tsa bana ba sekolo sa fase primary school primary school re ba cleanele itoilete je gore ba be hygienically clean. Okay. O ka mpontsha mo se o clean a nyane gore ke be le bohlatse mas re camera go e sa tswa fe ka lebella mola tsoko tsela go ne toilet la ke tsa bana ba sekolo ke di bona sile le di sekolo le ka mogare okay le ka mokana
and then go ka sokologa ka botse tshile gona re shetse re tlinne ga bona le metsi a saelela go bontsha gore go be go tliniwa ke ya kwa go nkgabosana aga okay ke taba di botse mmaswi tišang bana ba boneng ka lena gore nte ngwe le nngwe ka gona e motshwane maikemišetšo aga bele rena re le ba faculty of best advisory we believe gore development is for the people by the people tanki pale together united in excellence ke sekole segowa a bone mme ke ithutile tanki